Pozdrav drugari, evo jednog recepta, u stvari ne recept, već više kao neka ideja za doručak, onako da pojedemo nešto, da kažem malo onako brzinski spremljeno, a jednostavno i ukusno. Uzet ćemo ove pahuljce, ječmene, zobene, koje god koristite i koje više volite vi. Imaju čak i pirove. I bit će nam potrebno, znači stvarno par stvarčica, malo mlijeka, mljevenih oraha i meda po ukusu. I evo mlijeko je već gotovo da provri. Ja sam tu sjedinila ove pahuljice i orase zajedno. I sad ćemo to samo da lagano ovdje prespemo i da promiješamo. Vjerujte, to već sad tako dobro miriše. To mogu ja da potvrdim. Da, moj sin to voli onako sa raznoraznim voćem. Najomiljenija kombinacija je sa zaleđenim malinama ili svježim, naravno. A ovaj put to ćemo da napravimo sa bananom. A tu dolazi i neki razni kompoti sa miksom raznog voća. Pa to onda može da bude i jabuka, da se nasjecka, ne mora da bude ni iz kompota, nego ovako svježa. Evo, to je to. Vjerujte, to je bilo koliko. Najviše što smo čekali je to bilo dok nam je mlijeko zavrelo. Evo ga, to je gotovo. Možemo da ugasimo, sklonimo. I sad ćemo tu da dodamo 2 kašike meda. Ja ću tu da uradim ovako ovu jednu veliku drvenu kašiku. A vi možete po vašem ukusu. I sad ćemo to samo fino još da sve tu onako izmiješamo. Da to bude onako i slatko. Ko ne koristi med, može i agava sirup. A ako ne želite ni med, možete jednostavno da stavite i šećer. Mislim da ni tu nećete pogriješiti, ali eto, ovo je neka, kažem, malko za nijansu zdravije. Ali dobro, ima neko ko je alergičan na med ili tako ne jede med jednostavno, pa da kažem da može i tako. I evo ja ću tu da nasjeckam ovako ove banane na kockice. I ja ću za ovo da koristim 1 do 2 banane otprilike. Možete i ovako na ove listiće da siječete, nećete pogriješiti. Sad ćemo to servirati. I evo pogledajte kako to predivno izgleda. I za ljubitelje cimta možete i to malo da stavite, pa ću ja tako malo da stavim. Ne možete pokvariti na ukus, a opet kažem, ima ih koji ne vole, pa ne moraju to da stave. I ovo je lijepo da se jede dok je toplo. I sad ćemo to za vas da probamo. Da dočaramo taj ukus, a vi ćete to naravno i sami da napravite i onda da se uvjerite u taj dobar ukus. I evo, to ću ja da uradim za vas. Pogledajte vi to. A kako dobro miriše. Kako je ovo dobar ukus. Odlično, i morate probati. Veoma savršeno za jedan fin, lagan i dobar doručak, pa prijatno drugari.